Usabani bafana? Ngitshela phela ukuthi usabani. Nguwe wena osabe isikolo ngithola bakuchutha ujame ekhoneni ungayi esikolweni. Phela kunenye ivideo ngakuthola bakuchutha ujamile. Uhleli ujame emakhuleni ungayi esikolweni angisho. Bekunguwe. Mthandi, bekunguwe ungayi esikolweni uhlezi emakhuleni. Bakuchutha ngepholweni bakuchutha so. Bekunguwe. Oh, ene yazini. Masikusho ukuthi mfana bayile banirumela snapper saka Gachaba and I think it's the same street watsiba. Bayile banirumela video mfaneki ngikukhombisa video khona. Man. Mfaneki ya gopola le makuleng ba ra isikolong ke gopola phetha nirumela video ya gona re bona mfana. Ngibona mfana sho yena isikolong uduthi. Ulo bonga isikolweni tshana. Bonga esikolweni. Akaze ngikhuluma nawe lokho busy yami. Ngiyangithulela ngaze ngithulelela. Bonga esikolweni. Mfana ngizokubetha kabuhlungu ngikhuluma nawe ne. Uthola ukuthi ngiyakhuluma uyangithulela. Ngithonga esikolweni. Wena man, khuluma nawe. Ngizokuphetha ngenye iphambi. Ngithonga esikolweni. Uneminyaka 13 years. So wena utshela utitsha ukuthi ungambulala umcede. Ngiyakubuza. Wena manje uzokhamba nathi ke mfana ngitsho. Indanga zakho esifana usokufundisa ama-manners nokuthi isikolo sibaluleke kangangani ngisho. Nje uyabaleka wena so ufuna ukuba ngitsotsi usesemntwana. Ke no bahloniphi wena. Ngisho wena uhloniphi la ekhaya. Then-ke namhlanje sikuyomela ukuthi ufunde ke okuningi ngehlonipho nokuba necakatheka kwefundo mfana wami. Angisho. Phela sikaze ukugijima sokufunana nawe ngathi sifuna nomuntu omkhulu. Mina ngithi sokufuna umuntu omkhulu kanti sokufuna wena. Sokufuna wena. Hey, Pet. Ngicabanga ukuthi umsana lo wangishudela wangikhombisa yena nango umsana wakho. Ngifuna ukuthi umbone. Uthi nguwe lo wangithumela isithombe sakho ujamile emakuleni bakuchuda wecitrata ngisho khumbula hlala phansi mfana uhlala esitulweni wena uhlala phansi awuhlala esitulweni uhlala la phansi yazi umsana lo kwenzakalani umsana lo bangithumela ivideo yakhe bangitshela bambona endleleni wachuda nguphethe wathi Billy icala umntwana nangu omncane usemakhuleni akaye esikolweni abantu besikolweni wangithumela ivideo yakhe yomsana lo bekunguye ne madoda okay uphethe ukujabula kakhulu musi nangabona vele cause bathi ngize special ngizomlanda before mama akhazo umreporta ngakithi ulala umama akhe ngestress ngiphe ikhulumo kancane mfo ke ngizwe nithi inkinga yakhe yini umsana lo umntwana lo une problem iwanakalela abo teacher esikolweni so sithanda ukuthi naye akhona ukuba ne-dignity aphile njengabanye abantu ngizwisisa mfo mara asithanda ukuthi umntwana lo abe so alimaza umama akhe ehlizweni namhlapha nyani i500 iphume kuye musibatsho esikolweni batsho bayakhamba ngetrip itrip le iphelele emoyeni mara imali iphume kuye uthethe 500 rand yonke imali iphume kuye musibesele sekabangiswa ukuthi imali esikolweni umama akhe besela phone uyayibona futhi umntwana lo ngamagama umisuse kancane uyangizwisisa but asilwi naye sifuna ukuthi afunde ini itask nangu mama akakhulume naye nomalume bekafaka okhonye okungijabulisa because umntwana bangizwe bathi misuse ngifuna ukuzwisisa ukuthi misuse njani like manje ngifuna ukuzwisisa ukuthi misuse usho njani so like kungibekele kancane lapha corruption angikuzwile akhake mama kusiphe umntwana wakho mama before uchubeka yazi umntwana lo wakho ke bangithumela ivideo yakhe ngithumela ngomunye isokana bathe nguphethe wacala umntwana nangu emakuleni akayi esikolweni uhleze ekhoneni bambuza ukuthi wayanga esikolweni wabacala wabaleka ngathi wayecitrata ivideo khona ngisesenayo ngizanikombisa yona bangithumela bathi izokubona bevele bathi ize kuzokuchecha ngapha umntwana nangu bekunguwe ngiyacala and bayagcoka isikiphi esitsheliso ngizakukhombisa yona ungachubekela phambili usiphe kancane njengoba ubhuti asiphe ufakazi obuncane ngaye
Unenkinga ukuthi ima esikoleni nakufanele abhale uyalala esikoleni and then imathola ifoni so la ekhaya iyaberega ayiberegi ukuhamba nayo esikoleni and then nemachufu and then nemali la ngendlini uyayithatha ayohaya abangani bakhe bamhayirisela amafoni. Okay, esikoleni uyaya yena? Yeah, esikoleni uyaya yena. Akalovi akazalove esikoleni? Awazange alove kuthiwa inalo babane aloviswe ngimi mhlamba kungizale ngitlalela ifoni lakhe kakwagolweni kehle kubabonise video yamfana mamphela yazi vane yazi abazali benzani abazali mina I know mntwana ongwami uhlala nami ngifuna uhlala nami for 24 hours jama ke yazi benzani uzokubaleka vele ngitsho uyabasaba ungathi bathi labo baba bazela ngama hamba lana yabona mntwana nami uhlala nami sukhamba hamba yabona socabana saw mntwana nami uhlala nami 24 hours wena uhlala ekhoneni awulali nawe ulala nami. Okay, uyazi mina ngizama uyazi ibhlungu njani uyazi abazali esikhathini esiningi abantwana nase sifike nasi babona bakhamba bathuwa ukuthuwa ngiyanazi nhluwa khona uselile ngisho namabhodlela akhe ngeke ngiphike naye ngidakiwe manje mina ngadakwa phela ngitsho ngiyamazi mina umntwana nami. Okay, akeribone ngizokukhombisa ivideo yakhona ngizokutshela ukuthi mara phone nami ayikachaki ngimkhombisa njani. Yes, phone ayachacha ona goloi chacha nyana mola akuthwenyi umpakele mara ngimfake ibhuku neskipa nejezi namateki. Ke ukhohle ingubo mara uza kulala nalabanye ingubo eyi-1 yini into ofuna yini into ofisa ukuyibona ama-changes akhona ngapha ngakuyo? Ngifuna yele ukuthatha abhale esikolweni ahloniphe abomeme ayele naphethe imali yokuthenga amachufu akhamba nazo into akhamba nazo esikolweni. Okay, kungitshele u-right uphelela akuna shortage nyane ekhona? Yena ukhule anganapilo kuhle. Ngokunjani kungiphe ikulumo? Epilepsy. Uyawa then uyazi abantu abane epilepsy esikhathini esiningi ngitsho the more ukubhiza ubetha ngehloko phasi awusabi 100%. Kuba khona umkhumbulo omunye ngathi ibhojwana encanyazana ingathi iyachaphuluka kancane ngamhlambe nomcalile naye because ngizwile bathi ngathi misuse. Ngibona lo ukhona ngoba no principal ngakhe ngamchazisela wathi mina bambhukheli ama social worker no doctor bona udoctor. No, njengoba simthatha unamapilisi aselaho nje kodwa akanamapilisi awaselaho. Imthomeni ne-epilepsy? Imthoma na 3 years. Nje una 13. Okay. Ngicabanga ukuthi wawakhulu ngehlo. Yeah, that's what I know because epilepsy in the most abantu bakhona esikhathini esiningi yaba affecta nomkhumbulo because abasabi ngalezinga abakilo mara now to check unobangela abonyana agcine abe ne-epilepsy ngamhlambe kube yini? Angengazazi ukhona mhlambe la ekhaya onayo sometimes barikilabela kunogogo uswele ukuthi ugogo ukhulu kakhulu. Umntwana wami firstborn nami yakhe yambamba naye mara yakhe amakhamba yamekela ingakho ngitsho ngithi kuthi ukuthi into ebakhona bathi ke liyabelwa kaSpedi. Okay, sokuphathela umntwana wakho kuhle ne uzobuya right inehlonda so ikinzoba muhle kangani ngamalanga nyana ama-3 nyana la bafana ngosona abuye ngibafanele esikoleni. Bafana ungathanda ukuthini? Khulumela phezulu. Ungathanda ukuthini? Ukhona ungathanda ukutshela umama? Tshela umama ithi mama ngizozilungisa ngizokubuya ngemntwana wakho loyo ufuna ukuthi ngibe nguye. Ngizilungisa ngizobuya njengomntwana wakho lo ufanele kube nguye. Ukhulumela phasi so vele? Uyakwazi ukukhulumela phezulu Valentina ngikuzwa. Ngizozilungisa ngizobuya njengendlela le ufuna ngayo. Okay. Ayifike kikubo sikhambeni mfowethu thina sesiyindlela. Sithokozeni bobaba. Yeah. Kube izindlela ezinhle. Yeah. Asibongeni bobaba.
njengoba uchuda ngicela unandi uchuda isikhwama nasi umntwana uphathe i-iPhone mchude lapha esikhwameni bonakala ukuthi vele amalanga labantwana baphatha ama-iPhone njengoba nimbona nangumntwana uphethe i-iPhone uyithatha phi i-iPhone wena mfana i-iPhone nje uyithatha uyithola phi i-iPhone